Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba PNCM ula penramjur ki kampok rati jagi pat bhur meitei ya kalong renyang jagi kenthei hajala Manipur uni unong yalam kaseng Congress ula ong haki jinga ki pat ba la kalong na kanu kadaw ya ki kenthei kilong kumbe ber ki samla lot la jupin long langnya da ki kampok rati baharukom uba PNCM ula penramjur ki pat ba Meitei ki bala penhiar do de la di kini ki kampok jat porati ya kalong renyang ki kenthei hagate ka jela. Ula penram juru ya ka sorkar ar engine jaga BJP ka bala thia thai hadu ar banai tam bat khithia andala penpau perthei ki social media. Uba PNCA mula dawa bat kentu ya ka sorkar India bat sorkar Manipur ban pen I de ki kam ban wanra ya ka jing sub bat jing shan hapadang ki pat ba jaka Manipur. Kongres ikam Yang donga kumu working president jongka MPCC ngasto ban pendrem jur ya kanika jingjia ka bajiah Manipur kaba kiba pri ki hablong langkanya innocent people unnecessarily ya hakanya dia bukannya kapau syai kedar baka state government kala feel ya ka law and order jela ndai tangga state government what ka central government NDA kala feel ya ka law and order but kani nakaliang ka NDA government kan hampan sintia nama kan reflect ya ka weakness dungar India bro ibriu jongi kimlong secure mensi ha ki jaka pa tenaran jonga nga pendam ikan gajinya but ka responsibility ka di jongka government Manipur pat juga central la katas ni dang kem hadin nyopus hitam ye ki corporate ngasno kala dei ke bala chislong sikentin la dei ban hakajing sisa nakaliang ka home ministry kampe issue banang ape ka report ban declare president namar naturally ka ke bayoi kata kala dei ka strong report banong bakadei ka adem tamma president Tentang ngas ngubah nakaliang junga pendem juri kan gigiya but hakaju kapor kibagum kidi communal clash kalau dibangnya hapan husiar bah la kalau hakanu nu gajaka namar only small thing create pun gini issue nakaliang jungi ngas ngubah gini gigiya kan longru kajing hikai yang ni hangni bangin hapan pek benya bah jadi berki minor issue bijungi nang bangin hapan solve in a right time nang bangin mi kanu kanu ka asni begini